utuganirize Yesu, uduhe kumva no gusobanukirwa icyo ushaka. Urakoze none n'iteka ryose, amen. Mu gitabo cya Yobu ibice 14 no ku murongo wa mbere haravuga ngo umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito kandi cuzuye umuruho agakenyuka, abo kameze nk'uburabyo maze agacibwa, ahita nk'igicucu kandi ntarame. Kuri 7 haravuga ngo erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka kandi kikaja kigira amashami y'ibitondo, nubwo umuzi wacu usazira mu butaka n'igishitsi cyacu kigahera mu mukungugu, iyo cumvise amazi congera gushibuka kigatoha nk'igiti kikiri gito, ariko umuntu we arapfa akagendanira ko. Ni ukuri umwuka w'umuntu urahera ugakaba ari he. Pole cyane ku muryango w'abahiga n'abavandimwe twese, pole ku bavandimwe muvandimwe wadusize n'inshuti n'imiryango duteraniye hano. Gutakaza umuntu ntabwo byoroha, birababaza kubera ko turavukana kandi umuvukano uba mu maraso. Iyo umwe adukuwemo n'urugingo, izindi ngingo zisigaye zirikanga. Dawudi yaravuze ngo mba nararabye. Iyo ndategereza kugira neza kw'Imana kw'abari mu isi, urupfu rugira urubori rukomeye ruzarugera mu buzima bw'abantu bagahungabana, kandi umubabaro ugira amasemptome menshi. Umuntu azabanza akawurwara atarapfushuwe, ukavyibwira umuntu ataragenda, kubera kuko biba biri mu maraso. Ukabanza ukarwara ukumva umubiri warihinze, ukumva ntumeze neza, ukumva ikiziba mu nda. Ni umubabaro uzubanza ukagendagenda umuntu igikorwa kitaraba. Ni igikorwa kimaze kuba, bimwe mu bigaragaza umubabaro abantu uzubanza ukanga kubyemera, cyane cyane iyo utahabaye uzuvuga ngo ariko wenda hazaza andi makuru avuguruza yabaye. Iyo ni symptome ya mbere y'umubabaro. Ya kabiri ukavuga ati wenda hagakurikiraho imfano, ukitaho imfano ukavuga ati ahari wenda iyo bija kugenda gutya ntibiba byaragenze gutya. Iyo ni symptome ya kabiri y'imfane. Iya gatatu abenshi nibwo baza biyanga kumva ko nawe ntaca kimaze. Abenshi bagatinda kwakira ibyabaye, aho ni mubiri. Ariko kubera kuko twebwe twizeye, tuzi ko umuntu wese wavutse, umuntu atandukanye n'ibiti n'inzuzi n'amabuye, ibintu byose Imana yaremye. Iki gice cya Yobu candikwa ni komparezo y'umuntu n'ibyaremwe bindi bisanzwe. Yobu yagerageje kuvuga itandukaniro ry'umuntu n'ibintu. Yageze avuga ngo amazi agimje amabuye, ni byinshi, ariko ngo agere ku muntu amukompara n'igiti. Aravuga ngo iyo igiti bagitemye bwa mbere kiragenda kikuma. Iyo watemeye igiti hagati kiragenda kikuma, n'imizi yasigaye mu gitaka nayo iragenda ikuma. Ariko nubwo igishitsi cyumye ngo gitegereze igihe kizahura n'amazi. Iyo amazi ahuye na ya mizi, cya giti kirongera kigashibuka kikabaho.
cyamara kubaho ngo kikagira ibibabi, kandi ibibabi byabo bikaba ibitontome, bigashisha, bikamera neza, bikagira ubuzima. Ariko aravuga ngo bitandukanye cyane n'umuntu. Aravuga ngo umuntu wiyapfuye agendanira ko ntagaruka. Iyo apfuye umwuka urahera, bikaba birarangiye. Ariko hari ijambo yavuze Musa, aravuga ngo naho iminsi yategetswe nawe Mana. Munyikirize amen. Imana yashizeho itegeko ku minsi y'umuntu, iravuga ngo mushingiriyeho urugabano atazabasha kurenga. Ariko dufite ikindi yaduhaye kiruta ibiti. Ibiti yabihaye amahirwe ya kabiri yo mu isi. Ariko twebwe Imana ntiyaduhaye deuxième chance yo mu isi, ntayo tugira. Igiti gifite andi mahirwe yuko cohura n'imvura kikongera kigashibuka. Ariko umuntu ntafite indi chance yo kongera kubaho mu isi. Ahubwo chance umuntu afite niyo guhura na Yesu akazabaho mu bugingo buhoraho. Munyikirize amen. Abantu benshi twibaza aho abapfuye basha, ariko Bibiliya irabidefinisa. Twebwe dufite amahirwe kubera kuko tuba mu nzu y'Imana. Ariko bataba mu nzu y'Imana ntibasobanukiwe urupfu. Narimo nkora research y'umuntu wanditse hejuru ya immortalite. Abantu bagerageje gukora kwibaza ngo ese umuntu yabaho gute tukamwongerera imyaka akabaho ntapfe. Ababigerageje, umwe mu babigerageje yanditse ijambo aravuga ngo immortalite ni impossible, ntishoboka. Kuvuga ngo ni ikintu Imana yashizeho, byanga byakunda umuntu azapfa. Ubu aho isi irimo kugana, uba amaroboni yakoreshwa cyane. Abahanga bafite ikibazo ko amarobo azageraho akoresha ubwenge burenze ubw'abantu babasha gukontrola. Ico gisi izaba ifite ikibazo mu buryo abantu bazaba batakiyategeka. Ariko nubwo bakoresha ayo marobo ntibashobora kugarura ubuzima bw'umuntu. Munyikirize amen. Ubuzima bw'umuntu ni ibanga ry'Imana rikomeye, kandi nta wundi muntu uwo ari we wese. Umubyeyi ntafite ubushobozi ku mwana we, umwana ntafite ubushobozi ku mubyeyi we. Nico gituma imbaraga zose tugerageza kugarura bene data ngo batadusiga. Iyo umunsi wageze barataha. Yobu yaravuze ngo wampamagara nakwitaba, washatse kureba imirimo y'amaboko yawe. Imana igira impamagazi itagira umuntu uzuyitanga. Imana yagushatse mu gitondo uzutaha mu gitondo. Imana yagushatse nimugoroba utaha nimugoroba. Imana yagushatse mu rukerera ntabwo wayibwira ngo rindira buce. Utaha amasaha yagukenereye. Imana uyitabiraho impamagazi gusanze, yagusanga mu muhanda aho igusanze hose niho uyitabira. Ariko ndagira ngo tugaruke kuri iki cyanditswe kiri muri Zaburi 116 no ku 15. Haravuga ngo precious, urupfu rw'abakiranutsi n'urw'agaciro mu maso h'Imana. Abantu bo mu isi barimo amoko abiri. Imana ntizababembe n'abandi, Imana izi abakiranutsi n'abapagani. Mu buzima bwo mu isi no mu bugingo buhoraho n'abo bantu babiri baba maso y'Imana. N'abakiranutsi n'abatarayizera. Iyo umuntu yapfuye rero yarizeye, Imana ntizibabazwa n'urupfu rw'umukiranutsi. Ahubwo Bibiliya iravuga ngo precious. Haravuga ngo mu maso y'Imana urupfu rw'abakiranutsi n'urw'agaciro. Urupfu rw'abera n'urw'agaciro. Imana izibabazwa, Bibiliya izivuga ibintu bibiri. Izivuga ku rupfu rw'abapagani gasubikagaruka ku rupfu rw'abakristo. Iyo ivuze ku rupfu rw'abapagani izivuga ngo Mungu hajafurahia kifo cha mwenye zambi. Nta munsi n'umwe Imana irishima iyo hapfuye umupagani. Ngiki kintu kiza kibabaza Imana. Kavuga ngo Imana ntizayishimira urupfu rw'umupagani. Ariko iyo bigeze ku rupfu rw'umukiranutsi, Bibiliya iravuga ngo rugira agaciro gakomeye mu maso h'Imana. Aka gaciro gakomeye mu maso h'Imana,
uyu mwene data wapfuye yarizeye, yari pasiteri. Mu ijuru bishimiye kwakira umukozi w'Imana watashe iwabo, uvuye mu kazi k'ubutumwa watashe mu gihugu cyabo, uvuye mu isi y'imibabaro watashe mu gihugu cy'iwabo, uvuye kuri field y'akazi, aho Bibiliya ivuga Yesu yavuze ngo dore mbatumye nk'intama hagati y'amasega. Uyu munsi mu ijuru barimo gutekereza uyu mugabo nk'intama ivuye mu masega atarayiriye. Mugira ubwenge nk'inzoka. Umuntu watunzaga agakiza mu isi y'amasega, Imana izimufata nk'intama yakoresheje ubwenge, ikaba ivuye kuri tere yagombaga kugwaho, ikaba itashe iwabo itarononekaye. Munyikirize amen. Munyikirize amen. Zamura amaboko duhe Imana icubahiro. Asifiwe Yesu. Cyo gituma urupfu rw'umukiranutsi rugira agaciro kenshi mu maso y'Imana. Uyu munsi niho umuvandimwe wacu yavuye mu isi y'igisuzuguriro, arasubira ava mu isi y'umubabaro, agiye ahantu agomba guhabwa valeur, agaciro kose gakwiriye umuntu. Ubu nibwo yagiye kukaronka. Ubu nta gaciro dufite. Bibiliya iravuga ngo ntibakabashuke, gusuzugura Imana ni uzasuzugurika, ngo ari kuyubaha nawe izamuha agaciro. Hari agaciro, hari urwego rw'agaciro, hari standard y'agaciro tutokwambara tukiri muri uyu mubiri, kuko ni umubiri w'igisuzuguriro. Iyo umuntu gusa agiye kwambara undi mubiri tuzambara hariya, ariko ntarawambara yagiye kuwutegereza. Wonyine uwo mubiri n'umubiri umuntu yambara akambara icubahiro. Nzakunda kubwira abantu ngo umunsi Yesu yazutse, muzasome neza mumva ye, yasizemo ba Petero na Yohana bararungurutse, ngo babona imyenda yari mufubitse, babona yasigaye mumva. Petero ngo subire kwitegereza, abona n'igitambaro cyari ku mutwe we, abona naco cyasigaye mumva. Mbabaze ko Yesu bari bagabuye imyenda ye ku musaraba, iyi myenda ariyo Simoni yari yamuguriye ngo bamufubike bamushinguremo, ko yasigaye mumva. Yesu yazutse yambaye iki? Yesu yazutse yambaye umubiri utagikoze isoni, umubiri udakenera ko baja kugura imyenda mu isoko, umubiri udakeneye costume, kubera kuko costume tuzambara kubera igisuzuguro cy'uyu mubiri twambaye. Bari bahumugisha. Duhe Imana icubahiro. Asifiwe Yesu Kristo. Icya kabiri, iyo umuntu apfuye ari umukiranutsi, ababonye abaruhutse imihate yo mu isi, a peaceful rest from labor. Iyo umuntu apfuye ari umukiranutsi, Imana ibibikoreye kugira ngo imwinjize aho aruhuka imihate. Imihate ni imiruho. Buriya turarushe. Nza nkunda indirimbo ya Muhando ivuga ngo yatosha 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 walivyo tu karibu upumuzike. Buriya Muhando yari yatekereje cyane, kubera ko muri iyi si dukorera Imana batuvuma, badutuka, batugerekaho n'ibyo tutakoze, tukanayikorera turushe. Uretse no kuyikorera, kubaho byonyine ni imvune. Ariko iyo umuntu apfuye ari umukiranutsi, Imana ibimujanye kumuruhura imvune zo mu isi. Mu gitabo cy'ibyahishuwe 14 no 13 haravuga ngo hahirwa bapfa bapfira mu mwami kugira ngo baruhuke imihate yabo.
umwuka nawe akikiriza ngo ye n'imirimo yabo ibakurikire. Icyo nkundira Imana, Bibiliya iravuga ngo Imana ntikiranirwa icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Imirimo y'umuntu wese iramukurikira. Urupfu rw'abakiranutsi rero, umukiranutsi apfa kugira ngo Imana imuruhure imibabaro n'imihate yo mu isi. Bibiliya iravuga mu gitabo cya Yesaya 57 haravuga ngo abakiranutsi barapfa, ngo abantu ntibabyiteho, ngo ariko ntibamenye ko Imana ibakijije ibyago byenda kuzaza. Imana ibidukijije gusafaringa mu isi, ibidukijije kugeragezwa, ibidukijije intambara, kandi ibitujanye aho yenda kutugororera ibyo twakoze. Munyikirize amen. Iyo umukiranutsi apfuye, icya gatatu abagiye guturana n'umwami wacu Yesu Kristo. Bibiliya iravuga ngo iyo dutuye mu mubiri tuba dutuye kure, haba n'ubu turi hano turi kure, usibye kwizera kutuyobora, ariko dutuye kure n'Imana. Umuntu wese ukicambaye uyu mubiri, iyo abuze kwizera aba atandukanye n'Imana completement. Linki iba hagati y'umuntu n'Imana no kwizera. Iyo mu muntu watarimo kwizera, nta muntu ushobora guhura n'umuremyi we. Umuremyi wacu duhuzwa no kumwizera kubera kuko tugituye kure. Ariko iyo umukiranutsi apfuye ari umukiranutsi, cya kiraro cyo kwizera kiba kimwambukije kikamugeza aho abasha kubana n'umuremyi we. Abakorinto ba 2:5-8 haravuga ngo iyo turi kure tuba turi absa, iyo turi mu mubiri wacu tuba turi absa. Mu Cyongereza niko wavuga ngo tuba turi absa mu maso y'Imana, ariko iyo tuvuye mu mubiri ngo tuba tugiye kuba preza mu maso y'Imana. Ikindi, gupfa ntabwo ari igihombo, ni inyungu. Urupfu rw'umukiranutsi si igihombo, ni inyungu. Uyu mugabo wapfuye none natwe tukiriho, n'abakiranutsi bose bizera Imana, gupfa k'umukiranutsi si igihombo, ni inyungu. Gupfa k'umukiranutsi ni inyungu. Uyu mukozi w'Imana watashe ntabwo yahombye, haba no kuva mu isi si igihombo. Hari abayivamo bafite bakirinda mu rusoro. Yobu yigeze kubyifuza, aravuga ngo iyaba umunsi mama yatwaye inda utaravuzwe, iyaba ameze nk'inda yavuyemo, mba nduhuse, mba nicaye ahantu nduhuse. Nta muntu uza wicuza iminsi yasigaje mu isi, nta muntu uza wicuza ko atarambye, nta muntu uza wicuza ko atabayeho imyaka myinshi. Nta muntu uragera imbere y'Imana ngo yongera yisabe ngo Mana ntiwanyongera imyaka 5 mu isi. Na Hezekiya yayisabye kubera kuko yari akicambaye umubiri. Ariko iyo aja kugeraho bamubwira ari amakuru, yageze aharunguruka mu bwami bw'ijuru, ntaba yarasavye imyaka yo kubaho. Kubera ko gupfa, Bibiliya iravuga ngo bitubera inyungu. Kubaho ni Kristo, no gupfa ni inyungu. Munyikirize amen. Nta uzatwishimaho mu ijuru ngo yabaye imyaka myinshi, nta nuzicuza mu ijuru ngo yabaye imyaka mike. Haba n'inda zavuyemo zazishima ko Imana yazikuye mu isi y'ibyago. Kundira ijambo cyane, iri jambo rivuga ngo kubaho ni Kristo, no gupfa ni inyungu. Iri jambo rizarimfasha birenze. Pawulo yakoze analize y'ibintu bibiri. Muri iki gihe yarari mu bibazo aho yumva ko no gupfa bishoboka, ariko kandi agasubira kareba n'umurimo yaragifite gukora mu isi, aho atekereza ko naho itorero cyangwa abantu barimo bemera abona ko hari aho yararimo abageze. Iyi komparezo uyu munzani uramugora cyane,
aravuga ngo ikintu kimwe gusa cotoma nemera gukomeza kuba mwisi ni kubwa Kristo kugira ngo nkomeze mukorere. Ikintu kimwe gusa cotuma ntemera gupfa ni kubwaba bapagani kugira ngo nkomeze mbazane kuri Yesu, ni kubwa Kristo. Ariko kandi ngize Imana ngapfa, gupfa nabangize inyungu, byaba bimbereye inyungu kuko ngiye kubana n'umwami wanje. Munyikirize amen. Munyikirize amen. Abantu benshi batinya urupfu cyane cyane, ariko umuntu wese wakishijwe agakizwa ntakwiriye gutinya urupfu. Icya kabiri, tubabara tukagera kuri yo twabuze abantu bacu, ariko Bibiliya iravuga ngo ntimukababare nk'abantu badafite ibyiringiro. Muzamubabara, ariko nyuma yo kubabara mwibuke ko namwe mufite ibyiringiro byo kuzaba mu bwami. Tubabazwa n'abantu bapfuye, ariko muri uwo mubabaro tugaruke twibuke ko nubwo tubabaye ibyiringiro byacu biri ku Mana. Igitabo cya Tito 2:14 haravuga ngo Imana yaduhaye ibyiringiro by'umugisha byo kuzabona umwami Yesu. Munyikirize amen. Munyikirize amen. Kuvuga ngo ibyiringiro by'umugisha byo kuzabona umwami Yesu, Imana ngo yarabiduhaye. Nitaingia lango lake na sifa moyoni, nitasema ni siku njema Bwana ameifanya, nitaingia lango lake na sifa. Nitwinjira muri rwa rurembo, uwo muririmbyi yaravuze ngo tuzovuga ngo ni umunsi mwiza Imana ituremeye, ngo tuzanezezwa no kugera mu ijuru. Nitaingia lango lake nitafurahi mu ijuru, niho tuzanezerwa umunezero tutigeze tunezerwa imyaka yose twabayeho. Hano mu isi dufite iminsi yo kunezerwa tukagira n'iminsi yo kubabara, yose Imana yarayitugeneye. Bibiliya iravuga ngo ese twabona ibyiza gusa mu kuboko kw'Imana ntitubone n'ibibi? Byose Imana yarabiduhaye. Ariko ndagira ngo mwibuke ya minsi twishimye cyane kuruta ibindi. Bibiliya iravuga ngo umunezero tuzobona mu ijuru tugereranwa. Kundi ijambo riza rivuga ngo abayikunda, abayizera. Muri Kongo ababembe, siza nimenya nimba ari baseraza nimba ari ababembe, ngo bagaza bavuga ngo iyo mu ijuru ngo tomera, ngo tuzanga umumera. Ngo bazonga umumera banasubire bawihagire. Usarire bagica bagira nk'amafuti. Nese uko umumera bawihagira, ariko uko niko kuwukunda cyane. Ubushize abo twari turi kumwe naza mbabwira umuntu wadusekeje, atubwira mu myaka ya kera ngo umusaza umwe yararwaye aremje,
ako kantu nigeze kukavuga. Uwo musaza wari urwaye arembye, ngo abantu bari bicaranye ngo bagomba kuvuga ngo nitugera mu ijuru ngo tuzanywa amata n'ubuki. Umusaza arahehera ngo ahembuka atari kusarire, ati nubwo bunyabwa bw'ubuki njyewe sinza nabushobora. Nimba aratekera ko batariko ningero buki bukandanira inzara izandikirayo. Ariko Bibiliya iravuga ngo ibyo amatwi atarumva. Munyikirize amen. Zamura amaboko duhimana icubahiro. Asifiwe Yesu Kristo. Ibyo amatwi atarumva, n'ibyo amaso atarabona, n'ibitekerezo n'imigambi bitarinjira mu mitima yacu, ngo ibyo nibyo Imana yabikiye abayizera. Muzamusoma icyanditswe kivuga ngo unesha nzamuha kurya kuri manu yahishwe. Munyikirize amen. Nitaingia lango lake kwa shangwe, nitasema ni siku Bwana amefanya, nitafurahi. Bibiliya iravuga ngo Yesu naza, ngo azazanana n'abapfuye bose bapfiriye muri Yesu Kristo. Impanda nivuga, Imana izatwoherereza Yesu ngo azane n'abantu bose bapfiriye muri we. Ese nza nibaza iki kibazo, urupfu rubahe? Ese n'indirimbo izivuga ngo urupfu yarumize bunguri umwami Yesu ari? N'indirimbo ivuga ko cyangwa ni Bibiliya? Bibiliya izivuga ko Yesu yarushize. Amen. Munyikirize amen. Munyikirize amen. Hahigwa bapfa bapfira mu mwami. Ese abantu bazapfira mu mwami bazabajahe? Aba bapfiriye mu mwami babahe? Mu mwami nihi baba mu nda ya Yesu. Abrahamu baba mu gituza cya Yesu. Iyo umuntu yapfiriye mu mwami, Bibiliya iravuga ngo ntitwegerejwe wa musozi, ahubwo twegerejwe umusozi Siyoni. Kuri wa musozi Siyoni haba abandi, ngo haba imyuka y'abakiranutsi, hakaba abana b'imfura, abo ni Imana yari yarahisemo muri Isiraheli ko ari umugabane wayo, ari amaronko yayo. Hakaba abakiranutsi bazize kwizera n'izindi ntwari zose. Bibiliya iravuga ngo Imana yatwegereje wa musozi Siyoni, ngo n'imyuka y'abakiranutsi. Hari umugabo wigeze kubwiriza baramuseka, aravuga ati kundi tuba kure n'abakiranutsi. Munyikirize amen. Munyikirize kandi amen. Kuriya n'ubundi tuba kure yabo, tuba hafi yabo cyane. Uyu mwene data wadusize none natwe twasigaye, nta ntambwe nyinshi zihari. Nukugira gutya wambuka uruzi ukamusanga hakurya. Mwene data ntari kure. Abapagani bacu bakiriho nibo bari kure. Ariko twebwe abizeye n'abandi badusize, Bibiliya iravuga ngo Imana yaratwegeranyije. Imana yaratwegeranyije, twegereye umusozi wa Siyoni, twegereye iteraniro ry'abamarayika. Kuriya turabana. Twegereye imyuka y'abakiranutsi turabana. Umuntu wibwira gukiranuka akiriho n'uwapfuye akiranuka ntibaba kure, barabana. Nico gituma Bibiliya iravuga ngo nimba turiho turaba umwami, kandi nanone nimba dupfa turaba umwami. Nimba bakiriho baba umufuko w'iburyo w'Imana, bapfuye baba umufuko w'iburyo w'ibumoso w'Imana. Twese turaba Imana. Muryango mukomere. Uyu muvandimwe wadusize yasize abapagana, ariko twebwe abakiranutsi turacari kumwe. Munyikirize amen. Munyikirize kandi amen. Abakiranutsi bapfuye n'abakiranutsi bakiriho,
ntibaba kure, nta ntera nini haba. Reka nsoreze kuri iri jambo twasoma. Uyu mukozi w'Imana yapfuye igihe cye kigeze. Bibiliya yavuze ngo naho iminsi yategetswe nawe Mana. Iyi niyo minsi Imana yari yaramutegekeye ko azaba arangije akazi kiwe ko mu isi. Kandi akazi kiwe ko mu isi karangiye, yagiye mu bwami kubana n'Imana. Natwe niyo tuzaja. Urupfu rw'abakiranutsi ni rw'agaciro mu maso y'Imana gakomeye. Bibiliya iravuga ngo unesha ntaca azatwagwa n'urupfu rwa kabiri. Umugabo wari warizeye Yesu, urupfu rwa kabiri ntacyo ruzamutwara. Ako muzi gupfa rimwe nuko uko yapfuye rimwe arangije ideni. Ariko hari abantu bazapfa muri uyu mubiri bagasubira bagapfa bwa kabiri gutandukana n'Imana iteka ryose. Uko uyu mukozi w'Imana yatashe ngo duhure nawe nanje uyu munsi. Ubu ntabwo turimo kuvuga ko bapfuye, turimo kuvuga kuri twebwe turiho. Muzi ko mu mwanya wo mukiriyo ari wo mwanya umuntu agomba gutekereza akihuza n'Imana. Uko uyu mwanya uyu mukozi w'Imana yatashe kugira ngo wumvire ijambo kandi umenye ko hari ubugingo buhoraho. Munyikirize amen. Munyikirize amen. Uyu se karatwumva, uyu ntarimo kutwumva. Ni twebwe turimo kumva. Iyo ijambo ry'Imana rivuzwe mu kiriyo haba hari impamvu zibiri. Ni ukugira ngo twebwe twibukanye ibyiringiro dufite. Icya kabiri ni ukugira ngo umuntu uri muri twe atarakizwa afate icyemezo. Umuntu uri hano utarakizwa afate icyemezo. Bibiliya iravuga ngo anakuja upesi. Anakuja upesi. Anakuja upesi. Hari abazasanga bakiriho, Bibiliya iravuga ngo bazohindurwa. Ariko hari n'abazasanga barapfuye, Bibiliya iravuga ngo bazazukira ibintu bibiri. Bamwe ngo bazazukira kubona ubugingo buhoraho, ngo abandi bazazukira gucirwaho iteka no gukogwa n'isoni iteka ryose. Ubu butumwa se nubwo wapfuye nubwo ukiri muzima. Ukiri muzima ni ugomba kumenya ngo ese ndi mu kibanza kizampesha ubugingo buhoraho cyangwa ni mu kibanza cyatuma n'uyu munsi nakorwa n'isoni. Imana ibaho umugisha. Mwaguruke dusenge. Nitaingia lango lake na sifa moyoni. Nitasema nitafurahi. Muryango wa Gisore, muryango mwese muri aha, muhumurike. Iyo tuja ni mu ijuru, iwabo w'ibihumbi n'ibihumbagiza byanesheje. Nta muntu utaranesheje ubayo, habaye abanesheje gusa. Nasabe Bishop Rutebuka tuyobore muri iryo sengesho, dusabire ihumure uyu muryango wacu. Mwami Yesu, turagushimiye kuko waturemye, uturemera mu shusho yawe kandi uduhereza ubugingo. Iryo humure imitima y'abizeye. Ijambo ryawe rivuzwe hano Mwami Yesu rigere mu mitima y'abantu, abatarizera bizere, abakiri kure mu byaha babivemo, basobanukirwe kuko ijuru ryategurijwe abizeye bose n'abakiranutsi kuko ariko ijambo ryawe ritubwiye. Uhumuriza imitima y'abasizwe, hari abari hano, hari abari ahandi, abo bose wemere kubageraho. Kandi Mwami Yesu uhindura ibitekerezo by'abantu, dukunda ijuru kandi turyumve, twizere, tugendere mu bushake bwawe.
urakoze ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen.